East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHLTWA haka jingjurep jongka ya kuru kompenya ya kali kamai hanong ba Shillong haka sautare unai wing araja arpusau kesngi bagi bor penyat district East Khasi Hills district la syab yang ya jingyat kali lengba ka tem yo maulong hadin rius nam siteng kalaong bakaru komle kalong tangwan penbang bat penbiet ya gipat ba da ka sarkar jela. Uba wan dan bok lang jerwa u presiden ke association ulaong. Bakar kompanyat kali kadai kabasyurai na miet klam daya merjing mut lang. Ulaong baka sarkar jala kadai banle kabadai banle ban sule bha yano. Uniu presiden ulaong baka sarkar ka kwa ban pentame yaw patba katba ka jingdawa pen kenria iki harijan na kadai ka jakapat kadai ka badang isimpor ban suple tai ka surak bat khang no sau baje ka pen I bakam don jing singan ban yat ban yeng na kadai ka jaka. Kumban syukrau baka ne kesurak kadai ke belakang yat kali nadu ubenai jemang jong snam arjar kat pra hadin balami ke jia ki persya eki harijan ki basa ha ketika jaka bat ke ne ke jia ki kalami hadin ke jingsha syok ki arngut ki kena ki badai ki khon nong nya basau tang nomor bakal lenti ke ni ke bos ya kawe ke kentai harijan ke bara ha ke baning kong ning syap na kaliang jengi kesengi ke bos ngo pla kolong ba tang ke gomen hitang lada ke don kam yangi ke supendon kam takum kitiar jengi dak kai lada ki don kam kemut kilak khot lada ki kilek kat ya kene ka kam pada kam dei slok sobat ni nama dei mangi ki batip kham bha ya jinglong jingman jong surok kata ka dei ka basmusi habi dei ba jingple ya kene ka jingkhang ka balakhang mentala andreus nam te ka ei ka pelong pat menta kalong bangi kenduk bangi ba kinongnya kali ka bangi ni ka complain naman la ki units ki ba fair ki ba jupunon kam ya kene ka jeli hang ni apa yo mulong ba kiyong hagnur kom la penya ye kini kumno phio jingtep na ngingi ong em ngi khamyo jingtep ye em ngi siu I ba la pelaj da press release limba jong ka deputy commissioner te kai ka pelong pat yangi menta kalong ba ngisa ko ho si benta hawi dei ba jing khang bros ka tu ya kani ka yo mulong kham tam kani bandrung sa kini ki basa phlang no kani jaka sa jong kini ki khar hang ne mensua kadi ka basa phlang te hakabakut hi ka penpau da jing penyat pelun kum ne kala long thik kum ba kini ki menong sa hang ne apo basa phlang kidei kita ki lalong no kum kita ki breu ki bala long kum no ngimtep la suyalam penjengok kai ki patba te nre habang ki patba ki ya lembanang tu ki I sujer wa tang man petru mo namar ka jing le jing kam jong ki bat ngi kenturu na kaliang jungi ya sarkar bala kuno kumno la andreus nam lakhang ngathrai kat kita ki breu ki bodan apok sarkar ngathrai kilak tip khamba habi dei ba ka jinge jong upat ba bubun palang bat ya jing sniu ko bami nang ne apok basaplang kata kadai ka ba ngi jui na kapor sa kapor wat nagi weki kenhon ru kembang ngi jui leng ba kilak pathai kubor boong ba ka jingmi jong utau jingdi basniu le ka jur bahab ka jingmi nang ne apok basaplang hak bo kiwan sa ni harpoe ki bawan ra da utau khreng handai te ka ba pelong yangi pa mentak ba sarkar balai te bakan khang no ta hadu saw je hak jing sisa ka sarkar kala ade ban bo ye kita kinong pet perman kene kinong apara kum baki jubu mentala ndreus nam kan ayu bakan kin penjalan ya kapor to bo no kham relax so ndet marba kane hi ka de ka jaka ka bahap apo pu sam jong yudo apo jong karat apo jong sim jing penyak jong sim mamelem kila kuno kila dei ban ya slok swa baboni pat ba uju punon kam ni kini jakaru kadai bet ki khun ki hajar jong bri nyau trap kata kalong bangi bat basna hiru hadu kat kini kisi mentaru ba wat ya kayoru nang sanam bekum kasing yodo olane kayodo walam tasngi ru kadisngi yodo to compare te henry kai ka ba kajing sisa ba kalong ba menta mendon kata kajing ya slok mendon kata kajing mir jengmut henry la suya perkhat bet tang ya hapok mi jongki kai kajing perkhat jongki ta hakamit bat haka kam pada kamlong te mentaru ko ra ka feel kan ya kum le jongka district administration to ka jingple jong ka ya kani surok le ngi penpau jing so kumen henry haba phiple phide ban da tip hagnur kom phinple ba kumno ki patba kin ngi kendo jing henry kum makalong manta phiwan ra jing man ngi patba kabri nyok trap kat ba kini ki khun jong kini ki khala ja ki won sa hang ne pada
Kibon chuan sa hang ni po basa plang kata kadi wan sa basa ling ba kapata ba adu sim henry menta kilong permanen ban hang. But nga kenturu sa sisian ba ya kesorkar la kuno no kumba kala ada mang ban aya kata kejakai kitiki. Ya kini ki khar hang ne kini ki khar harijan ba kidi ban pendap no koloi. La nrius nam bila pensateng ini kam kan ayu pendap no ta po arbana. Pendap no wang no iki. Ba penkhut no ya kene. Kum ba kejupna nam nu perentain thai kadi basa plang. Penne sa ya ka. Ya kan sebut sim jang himameli. Kan ayu ngathrai no sim jang himameli la ne pindah apa office sim himameli ru kidan kita kikot bisa. Kidan kita kisaki bahkan ni mensua kadi ke basa plang. Te naga jakas naga basa plang menta la ai pata pa iki bikin susa wai lane ban susa tang men pendap iki kam hakipor mensu demi kina mansa. Kata di ke patamo makin susah kin cuan ban pendap i kam men step lane men sengi janmiet kin hab mi no kat kum kapata ndai kum kolong menta pan man ne kala de kris ni chet ai te kum kita ke ibrahad long ba kasorkari kadi ban penjalan ru ya kapo ban da sisi ba menta bikhang no sawaje pada sawaje la khang menta bitu petang ke jinglok sanang ni sa persulong banang snai tu furlang kawai kalong ba kabaning kong kalong ba tang ka blok swa arkanta tang nang ni na yung ulong hadu ha jikim sapi arkanta de hab sawaji kin ki sei kali to sibo mentala da kini kali bayat pelun nang taina po matfran kiyat pelun ki wanrong sini siapa yo mulong katba hadin yang sawaji kata udon pa sakali lawang sono entri nang ni kandrung biasa kali kebon persa nang ni na yo mulong mandai smartphone kai kejingi keduk jingen mono pun solve ya kata hak jing sisa ngawang ba kito kali bayat ling ba stage po matran kidi benya ling ba kagri kana ter ke GS road ba kidi benya ba ke GS napo GS road namar kai jing ekran jongi menta baru MLA jong selong not kolong kemo ban solve ya traffic jam hantam lenti bawa lagi lan maulai saya kenri ling ba ke jing khang no kum to ba da menta kan warna susu ya kadang kali ke kamjur om tang hang ne apa yo mulong ndai kan warna ya ka dihang kali buat kita kilanjar jaya ru te kata kadai ke bangila da bekran kono min solve ya kata problem te kata ban solve ya ni problem na sudai ban tentu ya ke DC kebolong ke chairman juga regional transport authority bar hajo por kum ka nong kum kata ka district magister mo district magister juga is kasil bala kono kolong ba kadai ban khotlang kan kum no nyemir hakono rukom ngin penya ye kali namar ba kumkolong menta kolong ba warna yangi ko umdum kita ini bat sakawiru kolong ba ya kini ki benta jing inshallah da dai bakile be kum magile por mensua haki por mensua ki bawan ngini gilang injeli nei kolong one way be kani ke surok samot pran ki rung bisa geri kana kani ke yumulong ru kolong one way be kile bisa thi support thembi joy lani ban kiu smart pran kalau one way be ya kan be da pipnya da tu rukom ngatharai minum mi kendu jinge ai panda un mi kendu ndai kum kalau manta pada ya kendu jinge panda bat pin sai hadir sibit sawaje ke jingit tengku ki kali hak ba kawai kawan hiar nanang kawai kawan hiar nang ni narum pi habukut sanu pin penya itu pimut ban kamu kani ke sorkar kamu ke event kan kapelong sim ya kini ki kartinu mong ya kini kartinu besong hang ni apa basa plang la pelong sim ya ki menta ki ang na bating yo si wan ra yang tak jiman saw kadi jingsa ka government la kuno kadi ban bu ya kita ki beri ki biang kum makabu hi por men swa ndrei kum song na menta kum ka jing sneo kami hadin yak sawaje hadu haruna mesti te ka sorkar kala deptip itai por ba kami jing sneo itai por la kuno kala de ban ya ke keberon kamang ni ndrei kum kolong menta kabut jing sir wal yangi pat ba kabri nyok tra bro kamut hadin yak sawaje kamut kani ka jaka kala bu jing sir ya pat ba jong bri nyok tra lada biang menta kamut kidai gini habakut maki kidai tang kinang wan aptap te halor kata benta ka sorkari kadai ban penjalan ba kadai ban pet gini bat kadai ban pelat be gini surok kata kadai ba kongsan ka baar pa kolong ba kadai ban weng no mardor gini gibreu pilale ayu hadin nriusna bar kani kajing le jong sorkar ban pelat ini kadai tang ijing penbet mit ya pat ba kabri nyok tra kadai tang jing penbet mit menang ba kajing ya
keren ban penkarya kini nang eksamen si eksamen kemoong manure mano mo eksamen si eksamen terus nam rum pada eksamen te kamen toy ki bikin keren ni kata le be ya kam ke ibade benda naglang dungi pat baru ngina ke jingkersa bat harju ko por kolong ba ka sarkar lada kale ya kono ko benta upat ba le ke kono benta ko ba upat ba lo kersan lupa te rim tah ba pile bas ni bun ba kene bukan si Tegelong komentar pilihan ya kene kada itang kajing penthame yo pat ba banong bang ilak le kumta banong penslam susu nakawai kapor sakawai pat te kumta hi nakaliang kejonga keren be ya kene kabenta bala kumno le ko sarkar benamburam le ya badai wat nam le ke babha do right please don't do good ndai ko makolong menta kale tangi babha banjupun so tenat bo pat ba on kler Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya